Order ko anbe kanang Madunggan ka, basig madunggan yung order ka. Masayo. sa kay nindot sa. Charlie, baby, Hello. Na siya order? Rugulo. Hulo. Hello. Hindi yun kayo to. Good evening kanang order to siya katong tabangan na mo wala. Hi! So, welcome to our channel. So, meron sa McDo. McDo, may bago ni, no? Asa ni? Basta? McDo. Basta sa Lapu-Lapu, dili sa Newtown, dili sa Pusok. So, karon mo order me sa drive-thru kung unsay gi-order based sa unsay gi-order sa tubangan na mo. So, dili mi pwede manikas, dili mi pwede mag-add og say, wala mo siya mo order og drinks. So, dili may mag-add og drinks. Kung sa lang i-order, tanaw na mo kung si kalaki yaning style. So, karon padong na misod diri sa drive-thru. Fully makanumdum siya. Kung sa ito i-order sa one. So, ano ito yung reaction? Hindi may cellphones. Ay, wala mo ito. Naman to before. Oh, sige lang, ito lang. Hi, good morning! Morning. Happy Monday! Morning, sir. Yes, order ang dako nga kanang di ba nang tilas ni sud nga sakyanan. Kung unsa yung i-order mo sa mo i-order. Look. Sige, sir. Okay ra? Yes, sir. Sige. Pila tanan? 118, sir. Okay ra. Sige. Salamat. Thank you. Thank you na lang. Thank you, daw. Hi, sir. Hi! Kinumdum pa kami kaon sa yung order sa last. Yes, sir. Today I can have. Sining ni mo. That's it, sir. Hi! Alam, makakote ka na. 113 na, sir. Pila? 130. Kasi wasa may money ha. Yes, sir. Hi daw mong baby. Sa ito niya si hi. Hello. Ugat na mami. Ito ako sila kumain. Ako mabayad. Oo. $1 ko na. Yeah, ang karoon kay parking yun lang. Price lang. Thank you. What other? How much? $2. Yummy na rin. Okay, success ra? Kira? Lagi barato ra. Say hi. Bye. Thank Thank you. you. So, how much ganito? Thank you. Ang ba't pila to? 100 plus? 100 plus. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye, Macdo. So, mag-diet ka rin. Cheesy and Ano siya yung order? Pasa ito. Smooth. Uy, hayag. Uy, hayag. Pasa mo na na. So, Ibutang na niya sa cheesy kuwan. egg dessert with ham and 1 regular Coke. So, mag-divide mo. Oo. Okay. Nikas. Ni Saturn, mura man na. Di na kamukha ni Saturn, ha? Yay! Yay! Go! Ate kan. Pato ko ano siya? Familiar ang sounds. Oh, ganda. Lamok dito ni Sutra. Ano na, day? Nay fries. Yay, nay fries.
Yay, knife fry. Yay! Thank you. Thank you. Thank you, Jazz. Thank you. Yay. Ang suod niya. Dari kay na French fries. Ano lang, may French fries. Karon mo sa kini siya? Cheesy egg design. Cheesy egg rizal. Breakfast gid siya. O kasabot. Breakfast gid siya. O kasabot. French fries. Crispy. Crispy daw. Pangayo daw ang tato. Wow. Eat ha? Blow it, blow. Di mo kayo order ano eh, pero No. mamaya order kasi pwede ako karoon kay pancake type of person man ko nga basta breakfast or breakfast rizal mo meron siya konsa ko meron siya burger na snack. Blow ha, blow. Sige kay ni ko matag challenge itong buhaton kaon ta basta ketchup. May mga tao nga lud ano no ketchup yung ibang tao ganang ketchup ako trip rin ako nga ako ni kanutanan. Dapat hupdunin mo kay mo na diha. Hupda. Ini. Bili oy. Woo! Kasama ba yun? You've been playing my mind lately. 12 seconds later. Ito ang ganahan makuha. Nan po. Dali. Asa? Tatay ay coffee, pancake, what you want? Gravy, basta Juice. gravy na may juice. You want juice? Yes. Yes. Tag-order sila. Dalawa. Gandang ganda lang order. Pwede ka mabalhin. Pwede ka mabalhin. Abot mo kang ikalbaan. Ito naman yung morning. Miss, amo din order miss kung sa'yo order nila. Okay lang? Okay lang? Sige. Same lang. Same lang mo. Ah, same lang. Okay lang? Lacking of Good. Alay. Alay. Up here. Bang. Bang. Chicken first. Sila tanan 300. Ha? 300 sila ni. 300 plus? Pero bali ang short ni At Saturn. least, nay pang Saturn, nay pang daddy, second breakfast. Walay coffee pero naay, what's this one? Iced coffee. Yay, nay coffee. Ako ano yun mo? Mo na lang. Sure? Mo na lang. But there are 2 Coke. Ice cream patay. Chicken the chicken. Pizza ta. Pizza. ice cream. We will eat. Ice Di mo Once I thought you were mine, baby. We're safe and sound. You got me waiting. I'm on fire. Sabi mo, kaon dyan siyang breakfast, nabubatan natin sa ice cream. Once I thought you were mine, baby. We're safe and sound. You got me waiting. Yung oras siya chicken, palayo na mo yung hot fudge ice cream. Lingaw pa sa gravy, hangol gina siya gravy. Gina siya and gravy. crispy. Crispy para namo ang crispy nga term is chicken na siya. Many hours later. Once I thought you were mine, baby. We're safe and sound. You got me waiting. I'm on fire. Daddy, egg. What are chips, daddy?
No more chips. Hungry naman ni si Taturn. Uy, mo mag-Jollibee na dyan taan eh. Chips naman yung ganahan. Yung kanay siya nga sa kanan. May taglami yung i-order. Palihog, ayaw lang soft drinks. Kapoy na si soft drinks. Ice cream. Napurga na ako ice cream ganina sa McDo. Dito ka mo, kadto. Doon ito no? McFlurry o hot fudge. So, may tagdi na siya mag-ice cream. Tingnan ako din yata. Muna ni! Sa pindot sa... Jollibee. Hello! Na siya i-order? Rugulo. Hulo. Hello! Hindi yun kayo to. Good evening. Kanang in-order to siya? Katong tabangan na mo, wala. Anong sarap siya? Ang katong before niya. Before niya, in-order tong before niya. Kanang, kung unsay gi-order ang katong before ato, mo sa orderon. Yes, sure. 2-piece burger steak, large coke, 2-piece chicken spicy, large coke, and then Chinese. 1 hunahuna sandwich. Okay, Mara. Get ice cream. Pilaman. Sa atin, you say hi to ate. Hi. 344 sir. Okay na. Sige. Ito Camille. Duha lang. Duha lang. Okay, pwede ra kuan. Ato ra igoon o kaon. Burger steak og two-piece burger steak og two-piece chicken. Ay, sakto ra. Uy. Sakto ra. Pero natuman jud ang ganahan ni Saturn. Pero na-joy. Soft drinks. Soft drinks ah. 600. Thank you, Johnny. Say hi. Hello. Hi. Thank you. Bye-bye, Saturn. You say bye-bye. Bye. Ice Ice cream. Oh. Good evening. You say hi. You say hi to them. Hi. Ay, ako di masaya. Ikay mo hi nila. Good evening, sir. Sir, kabaw ko sa imong buhaton pagkalis, sir. Ha? Tigkopya ka sa college, no? Actually, we're vlogging. Hi! Among challenge ron kay kung isa tayo tubangan na mo, silang i-order. Mora silang i-order. So parehara mo order sa ko. Atong primero ato. Unsa pa vlog di mo, sir? Millennial dad. Millennial Dad Vlogs. Like ka, subscribe Hindi namin mo balik, basta di ka mo subscribe. Lagi. Subscribe ko sa imong vlog, sir. Pantay. Millennial. Dad Vlogs. Closer. Closer. Hi! Thank you, Kayo! Yay! Large Coke yun! Thank you! Jollibee! Napa! Here's your hunahuna sandwich. Thank you! Bye-bye! Bye-bye! You say bye-bye! Yay! Nice Sunday si Saturn! Uli na ta? Di, kanon pa rin nato. Asam ta kaon? Ikaw? Sa balay? Orderin na lang. Pwede sa dila na lang sa parking space. Jollibee Basak. And Where Jollibee is a B. Where Jollibee is a B. Wala me. Unsa? Unsa ito nga joke? Whoa! What is this? Yay! Wait, sa wiki. I-focus na nato sa imong face. Kaya di ko makita. Ano yung favorite ani? O lagi atong favorite bitana. Ito na lang masuluyuhan. Balik na suluyo. Ano sa nato? You go na Maklaro natin ba ang para. kuan? Yes, I'll go back. Go back. We'll go at the back then. Go back. Hon! Good luck! Ice cream! Ganiti kayo matumba. Good luck sa sabing! Baby, we're safe and sound. You got me waiting, I'm on fire. You
sa mga naganahan sa video karon nga mong gibuhat nga challenge kay please like and share and please sa mga wala pa subscribe na mo and kung napa may ganahan nga ipabuhat sa moa sample order any challenge please butang sa comments below sa kaning video din sa ubos butang diha. Yes. So thank you. Wala, mahuman na ba itong challenge in 10 seconds? Sige. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Count sa 3. 3, 2, 1. Go! Raise your spoon. Wala na. Okay, very good, very good. So, Bye. Bye. bye-bye. Asa man itong babay naman? Saturn. See you. Hi, see you. Ano? Hi, see you. Wow, fire. Hi, see you. Fire. Bye-bye.